همون خلاتکارین کاراتر eğer baş. Temaşavanın hece endişe berleme ki saybet verene. Mecal beguman el hece. El hece ku şeşe meşvet pekat hatta naha bu selama neziki 45,000 miri bu neziki 8,000 birindar. Le gol çadiran u pisporan hecmar jive gelek zelestere. İro 27 meha şubatı. لسر غزا و ادهیجی 21 روز زرباز بود. ادهیجی که پرانی اخو ایرانی اخو کردستانی بود. لپیشی ادهیجی چه بود چه نبود. دوباره آلیکاری و خیرت دا. دوباره همو جیوه دا که چه بود چه نبود. ارینی نهینی چیه چه بود. تکماتی چه بود. سر بنا تر دیوانی که داخل. دیوانی من هدوم دیوانی من هجرن. Divanı me yeki le sereke geçti Partiya Sosyalist Kurdistan Brez Bayram Ayaz Bayram Pozjet bugün xelatı. Spas kem serçavat. Buyurun minvalete hinki galatı. Divanı me dedi sereke geçti Partiya Azade Kurdistan Brez Mustafa Özçelik xelatı. Gelek spas var baş. Böyle ser ateş bu yani az bu kadar ne heyecan. Hem teşhidince heyecan. Liderek var siyasette, var civakeda, var aburiyeda, var gengeşeda. Gelek tış herkes tışta kut tışta kiş kırın. Libi var bir röşaneda Pevist ku emsal bak. Jiberkum hunjun nava biyaridana u velatta le Gab abdizarikum hunji le seri mücari u karu kabati ve hele. Cumhuriyet edisa bejim beştari ve gelek sıfatlıkım. Bir zaman yekemin az biraz bayram boy yere pırsın. Hatta ka gelek dışatın gotun u nizarim gelek kes hat kesmir gelek birindar bu gol pisporan division şey var. Dike nizarim çid kavmiye çinda kavmiye revşa davi şiye az kazın lerete gudari bakım yani revşa davi şiye uçun çahat ve gvaran. Spas kem carekedin jbo bernama ve Hala TV. Serçavat. Careke tuhazım bejim ku ev ardheş aliye şiddet ve ardheşe bere mazantır bun, grantır bun, tontur bun. Yani ardheşe ki gelek mazne ve alimi spore ardheşe jeoloji bastın. Adı duan hususiyeta ve vatamarı bahsa ve ardheşe bka. Ev ardheş ne tane bajarek de bajaran da berxweku divan de bajaran da 14-15 milyon insan dijin. Yani embêjin nüfusa Türkiye 5-6 da berxwe. Belki marı bitkarê bêje ku yek jê hususiyeta ve ardhejê ew bûn ku piranî axa Kurdistanê da qewmî ev ardhej felaket. Yani eğer Osmaniye û Adanê marı bida alî seranserê qada ardhejê da axa Kurdistanê da bûn. û xesareteke mezin peyda kir. Yek û vê xesaretê mezin kir yani hem a canî hem a malî elbette mezinî û şîddeta ardhejê bûn qada wî bûn lê merî dikare bêje ku sîstema heyî ya Tirkiye bûn. Belkî ew jî merî du alî ve dikare behs bike wisa ez bi hevokê kin dixwazim bêjim dirêj nekim belkî pêş de em bikevin hûr giliyê vê meselê. Yek Türkiye yani sistema Türkiye sistema heyî ne li ser em bêjin prensîbê îlmî û hewcedariyê civakê û hevdem hatiye avan kirin. Li ser menfaetê li ser em bêjin menfaetpereziyê û li ser düşminatiya Kurdan hatiye avan kirin. Ev jî bi xwe re tabî otorîterizmê tîne siyaseteke derê demokrasiyê tîne. Dixwazim bêjim çe li vir yani bi Kurtî eğer Türkiye mesela heyî dewlemendiyê însanî û em bêjin darayî
جیکو شر را خرج تکرن شر دیجی کردان را خرج تکرن اگر جبو باجار امبیجن مدرن آوا کرنه خرج بکرانا جبو آوایین سالم خرج بکرانا امبیجن جبو میماریه که باش خرج بکرانا بلکی جارزی خسارت چه ببانا لی ام صد کارن بیجن کو و صدی نوتو نه کم بانا خسارت هاوی ادهجه yani tamamı dünyada ardhej çedibin u carna hasaret çedibin de eku ve hasaret emece ve ardhej kır karesat kemazın kır tofan kemazın kır gazab kemazın ev sistema deje kurt ku Türkiye sasalet meje yani para Türkiye bu emece şartı emece potansiyela insanan enerjiya juanan emi imkanat akli maddi emi bu şartı bu جیانه که نودم بیشتر پیشکتنا جوانکیش با بازار مدنی خرج نابه. یکی ev yani ev dve em her tüm bine xez bikin. Adı duacı bir tayyibe. Ev sistema ku pişte 2018 le Türkiye hasari sistema ku jera bje sarokati ev sistem devleta ku hebunji çarka devlete ki hebunji evji tünekir yani. ام بیشتر لترکیه برای قزلای هبون برای ام بیشتر شهرداری هبون یعنی وقت ناف هنیجی هنه بروکراسی هی ام بیشتر دزگی دولتی هنه وزارت هنه هر یک وقت اوی بید کاری دکن کم زده لیوی سیستمی و هیرارشی دولتی چرخ دولتی فرش کرد یعنی اساسا بریا هجی آنه و بحث کرد اف دولت بخواه هجیای و زلزله که مازن در باز کریه و ام بیشتر تک چوه خراب و یعنی جبر بیه که وقت ارتش بو دولت حتی 4-5 روزان قد میدان قادا ارتش خویا نکر یعنی بله پر به سروبری که مازن پیدا بو یعنی کوردیناسیون پلان برنامه تو تشتکتره بود جبر که وقت مگود اف سیستما وان 4-5 سال داوی او چرخه سیستما کو هیجی بو او جی تنکرن هاتشت به انقره و ام بیشتر بدو لیو سرو کومال وکردانه او جی در ام بیشتر خوزای کو مروک بکار به ام بیشتر مسئله اوسا کمپلیکه فلاکت اوسا مازنده سر خو بکار به حوجداری و امی جیب که او تدبیر امسینه ممکنه نه yani evya edi herkes kabul ki دو سر کومار آدیامانه دا ای روزی باز کرد گفت 3 روز امتنه بون قاده ادهجه بله گو ایسان 3 روزان بکو دولت هبه بن آخدا وسا روز بروز ساعت گاندان روح دان yani بن آخدا جب خدیتیه جب مداخله بونیه جب تنبونیه دولت بونیه جان خدا آدوان تشتی که دنجی بیویا بکره دای ev devleta hey, ev sistema hey, tane galatiyawi ev nebun ku nikarbun müdahale bke koordine embejin desbavije qada ardheje u embejin mağdurin ardheje bine ahirake neşt ku dezgên derewî sivîl şaredar muhalefetin hatta hêzên navdewletî jî neşt ku karê xwe bikin yani eger devletê müdahale wan dezgên din nekrana, sivîla nekrana, belki carjî xesaret kêm bibana. Belki ev qasa însan nemrana, belki ev qasa em bêjin êş û elem peyda nebana. Ji ber vê yekê wekê we jî behs kir, rastî beriya erdhejê ev sîstem têk çûye, divê em dubare binêviya xêz bikin û gelek însanên xwedî aqil vicdan jî eviya ji xwe dibînin. Yani ev devlet ji du aliyan ve tekçûye yek jê siyaseta dijî Kurd ku emî hewcedariye civatên tabiye vê meselê kiriye û yan jî texîr kiriye yan jî bin las kiriye da ya alîkidin adûan jî sistema heyî ya dawî sistema serokatiyê ku însiyatîfa emî dezgên devletê wezaretên devletê emî rêxistinên sivîl tune kiriye و هر چی خوب بگیرید آیه و اوجی ممکنه کو بنی باری که وسط درکبه یعنی بله که خسارت و اوکی یعنی وان فاکتوران خسارت و ارتهج مازن کردن و ارتهج امبیجن مسئله که تابعی خوزای درخست کرد فلاکتی که مازن
يعني دي أنا تشتكو قومي مرن كاري بيجي ام بيجن اردهجه که خوازایه قطعا میگم از نه راستی 45,000 yani بلا 35,000 به بلا 20,000 به دوان مثلا دا قیمت استاتستیک پرتونه yani can demirin, insan demirin و insan جبه خودیتی demirin yani به امر خوده به امبیج پیواژوی که خوازا نامرن سبب گناه سیستم دمرن سبب امبیجن به علاقه امبیجن بالکشیا دولت دمرن yani var hasıl tablo ki permezine hasareti ki permezine u telafi kırnavya usa işe rojek du roju sarik du salene bi qanata min embejin derman kırnavan mesela şu alik ve mümkünne ciber ku tu çipkiji ev miriye ku mirne zindin abin ev jiyane ku onda bune ev nu nabin yani hani canem dibejin ya zaman dermani hene tiştane dibe meseleden muhabin zaman mamacı tu kıymeta uyitine لجارجي ام بيجن جبوكو جيان وگره چرخه خویا ام بيجن روتين اوجي و چند سالان 4 سالان 5 سالان باجو علیوی جواکی علیوی سوسیولوژی علیوی پسیکولوژیک و دوام بن و زو او تلافی نابن تشتی که دنجی از بيجن بلکی از گوتنا خو انا خلاصه بکم نوها لترکیه تنه ده باجار دوی بنه باندورا اوکیدانن اردهجه دانن وكوزانن العزيزي خصن نافا في اوكي قادا امبيجن روشا امبيجن ادهجه مثلا ميرسين انا اوجي بو باجارك يك باجاركو دبنه في كارسات فلكتا مازن داي نفوسا ميرسين نافا في بيشته اوكي دا ادهجه دا بو دوقات يعني مثلا ستاربوني مثلا اداره كرني مثلا جیان دوام کرنه ایدی مثلا ده باجار اندرکتی هم تکارم بیجن امی عالیه ترکیه دبنه باندورا و ارتجه دیگه سپاس بله gerek spas edisa tera persemi he bekuman ez dixwazim birê Mustafa'ya bipirsim birê Mustafa tiştekî bala mikişan ve erdhejê de gerek niqaş pêkat ev gerek baş e ev erdhejê bolû da ev qas niqaş şeyine bû yani erdhejê yani çi bu eğer Türkiye Türkistan nizam şey tawanbara atın ser metayita û ev mijar qediya li îcar niqaş gelek bu fire gelek xweş e gelek baş bi ji bo yani êdî gel naxwaze yani ba bê bîrkirin ev jî tiştekî xweş e bê bîrkirin îcar ku niqaş bu fire herke tiştek bû serokkomarê xwediyê tawanbar wala jî xeyîdî çawa ku dizanin dema rojê bolî da serokkomarê Tirkiye bi eşkere kıpır kir. Nizanim kere kıpır kir. Akır naxwast êdî yani hember ve tiştek bêje. Kesinlikle naxwast tiştek bêje yani ji bo ve ev jî yani ev tiştekî eşkere dike ku ev jî êdî nikare keke beşare yani. Ev karê wî em wî berdin. Ve erdhejê de çi balate kişand yani vekî de em mesela warê alîkarî de jî gelek tişat gotin bêguman yani ev jî baş bû ji ber ku li warê alîkarî de du mantık hebû du helbest hebû yek a hikûmetê bû yekî a gel bixwe û rêxistin lê wek we rêxistinê Kurdan û rêxistinê sivîl bixwe bû warê alîkariyê da erênlêrî çi bû û çi dîtin kebasî çi bû lê ez ya jî bêjim bêguman kes amade nebû li vê erdhejê lê dîsa jî tiştekî xweş jî bû yani xweşiya de warê alîkariyê da warê alîkariyê de kebasî erênlêrî çi bû tu çi dikarî bêjî gerek var baş kelami spasya cenab ve spasya xalat wî dikim rêz û silavê xweş kir bayram re û ji hemû temaşewanên me re dikim niha beriya vê pirsê divê em çend tespîtê dî esasî bikin heta erdhejê esasê xwe yê ku encamê erdhejê ev felaketa ev qetlîyama bi xwe ranî
او سیستما آواکرنا آواخیا و باجارا بخویه دبی اولاموی تثبیته بکن یعنی هگر ایرو ارتش دوی به آوایی انجامک فلاکتک بخارانی به البته چه بری ارتجه چه پشتی ارتجه برپرسیار یکم به همو وزارت خواه به همو دزگاه خواه بلدیه خواه به دولت بخواهی دبی هموی تثبیته بکن یادی نها پشتی ارتجا مارمارای 1999 دمکه هندزانن نا واجبات گنگشی او بون و مخابن پشتی ساله که 2 ساله او ارتجاجی هاج بیر کرن و نها ام بیجن 10 باجار که ارتج لی چه بویه 13 میلیون نفوس یعنی پرانیای باکور کردستانه لستانبول 15-20 میلیون نفوس هیه و دولته جنودو نهی حتی ایرو تو بریار تو تدبیر تو سیستم که کاربه براستی جیب آوائه کی رادیکال لهمبری ارتحج سیستم که نو آوابه که گاوک جدی ناوید پرشتی ارتحج قانون آواکرنا بینایا یا مهندسیه اندازیاری 2 جاره لترکیه هاد گفتن 2006 و 2017 اساس خواه لگور وان پرنسیبن هیجی ین اندازیاری لگور هگر براستی لگور اتودا عرده آجیولوژی باش هاته بکرن و لگور و اتوده دیزاین پروژه هاته بچه کرن و لگور و پروژه یکسر او پروژه بجی هاته به و کنکریت بتون و شیشه و حسنه و لگور پروژه به و دستکاری اشچیتیا ویجی باش چه بوده براستی ده ارتحش دوی آستیجی ده ضراری نده کسی لی مخابن جه مهندس و متحیده و جه کارکره و جه تاشارونا و جه اشچیا بگره حتی سره گاوا که او سیستما دانینا پروژه نلگور راستی عردی اتود زمین اتودی دیویژن نلگور وی به و پروژه جی نلگور وی چکر بو لگور وی نهات بجیانین مخابن انجام پرانی ده فلاکت به دوی داره ده برپرسیاری اول یا دم و دزگه دولت یه کنتروله نها گلک فیرماین شرکت تایبت ین کنترول هنن و ناسا ناوی دولت کنترول دکن جیگ کنترولک باش هبه خسار گلک کمتره جبر کل گور پروژه لگور دیزاین او تشچه بونن ایده هندک جیجی هنن لگلک جیال دیار بکرو داری دجی مدیتن پروژه چه بویه بنا هاتی آوا کرن پاشه جبر هندک منفعت تجاری به تایبتی او قاتن سرعرده ای اول زمینه کلون وان دینگه وان هاتن برین و مداخله چبونن اواجی بسر خواه بوی سببک وان قاتیام دا بگشتی املی بنرن لترکیه سیستم پرانی لسر برجواندین منفعته لسر برجواندیان تی آوا کرن و اف برجواندی جی آلیت دولت تی به آوای کی تی پاراستن برجواندین شخصانن تجارینن مادینن او سیستم انسانتیه و بینا جبو پاراستنا انسانایه به وی پرنسیبه خانی تی فکراندن لی نیب جیانین لگلک باجارین که ارتحج لی چه بونن دوی باجال وادرنا نهات ناوا کرن یعنی لجه سر خطا فایه در واسط بین لنیزی وینن لعرده که پر نرمن که زراعینن دوی پروژه وان 2 قاد 3 قاد زیده تر لگور مهندسیه به حساب کرنو بجیانین لرواد جی که نورمال تی چه کرن اوانا گش باجار لجه غلطی آوا کرن پروژه لگور عرد نه دانین پروژه لگور عرد به دانین جی لگور پروژه هاتی چه کرن نه بکارانین و بتون کنکریت و شیش و حسن جی لگور و نه شغلاندن اوانا گشت به سبب
دنیا ایرو دانیه تکنولوژی ارتهجه ده به تایبەتی ژاپنیا و چند ولاتا گلک پیشکتیه yani sistemi sismik izolasyon yani hina esas evde de temel evde depremi hama sedi hafte demeje nahelaw beve o sistemi nu çebunen heger ev devleta gidin nod 1900 ha ya ارتجا Marmara'ya de planek baş dava berxwe dej nodu ne hatta irova 24 sale ev xeteriya ارتجا İstanbul jinema o del Hatay Maraş Samsun derê dijinema lê mixabin ev devleta her li ser berjewendiye sistemê datîne û eva em dibînin ev felaketa çêbûye wekek Bayram jî got ev bi xwe qetliyame serî heta binî dewlet berpirsyarê vî îşiye ev beşekî meseleyê yadî piştî ارتهج çêbû ev qetliyama zêdetir bû îro Serokkomar Erdogan darê li Semsûrê Ezra xweşxelkê dixwaze dibe çend roja em negîştine çend roj heftê û 2 saet ارتهجa de ew saetên ku herî krîtîkin ku tu dikarî însana ji binê kavila derxê birîndara tu karî ji binê wê derxê û tu karî xisara ارتهجê kêmtir bike di wan heftê û 2 saeta de dewlet li sehê tune bû eva serê xwe ev qatiyama heyî 2 qat zêdetir kir yeka dî ki qatiyam zêdetir kir jî dewletê nehiş xêndî Afad û Qizilayê û hindek dezgehên xwe nehiş dezgehên sivîl dewletên dî zû xwe bigêhnin ser evê hineka li dewletê godar nekir çûn ser kavila û wan bi xwe ew kirin heta sê roja jî dewlet ew tîmên dewletê li gelek ciya nikarî bû çend ciya ew jî qatiyam zêdetir kir eger em li vê wêneyê binerin berî ارتهجê ji ber ku sîstema endaziyariyê li gor rewşa rastiya erdî û rastiya mehendisiyê nehat danîn û avahî û bajar li gor wê nehatin avakirin ev sebebê qatiyamekê ye kontrol ji aliyê dewletê bi awayekî cidî nehatî kirin sebebekî diye ya dijî dewlet negihîştê û nehiş kes bigêje ewana gişt çatê ser hev tu dibînî ku qetiyam gihîştî kîja astê û rastî ev mesela ارتهجê êdî li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye li gelek ciyên ku ewa ارتهجê lê ye xeteriya wê lê ye divê bi mantalîteyeke nû bê ew kirin bê şîrove kirin vê ارتهجê çawa ku dewletê vî halê xwe ket nav ارتهجê sebebek jê jî ku ewa heft heyş salê tamama sîstema dewleta Tirkiye bi şexsekî hatî girêdan bi sîstemek takekesî hatî girêdan ew dezgehên dibinî de giş valanin bi navê Afadê bi hezaran însan hatinin tayin kirin meaşê xwe distînin lê nizanin deprem çi ارتهج çi ye nizanin kavil çi ye nizanin ew êş kedrê çi karî bikin nizanin konekî dînin evana bez diçûn meaşê xwe distendin îde dehan dezgehên bi vî rengî dewletê çêkiriye û biryar jî ne destê mesûlê wan de ye biryar destê yekser hema tu karî vê biryara herî biçûk jî Erdogan û dorobera xwe dide ji ber wê sîstem xetimî yani hem dezgehên nêva wan virtî vala henin sîstem naşixulî dezgehên dewletê tunenin hem jî sîstem Erdogan girêdayî evê jî bi serê xwe bû sebebek ku ev qatiyam zêde yadî jî ev şerê ku li Bakurê Kurdistanê heye behs dikin yani vay 3 trilyon dolar heta niha bes êk dewletê daye ew zerara ku xelkê kiriye zîrat nemaye heywancîtî nemaye ticaret nemaye tu wê jî bixser 5 trilyon dolarê 10 ciyara Türkiye karê Kurdistan karê pê ava ev dewleta ji nû ve divê hişmendiyek nû bil meselê binerin mesela alîkariya de di sê rojê ewil zaten dewlet tune bûn em partiyên Kurda heman kêş destêkê çahat dezgehên sivîl ên bajaran hikûmeta Herêma Kurdistanê dezgehê Xêrxwaziya Barzanî gelek dewletan bi îmkanê xwe bi hewlê xwe komeleyên Elewiya komeleyên Kurdên Anatoliyê komeleyên xelkê me diasporayê li bajara li Diyarbekir ewa heye platforma bajêr a dezgehên sivîl 84 dezgehên xebatek pir baş çêkirine a vî hawî em bi xwe çûn hawara xelkê xwe însanê xwe li gor îmkanê xwe lê mixabin şerd û şurûdê sermayê jî zivistanek dijwar bû
برف و سرما و باران اویجی از خسار زیده کرد یعنی از کار ویژم لباکور کردستان و بگشتی خلق کردستانی لدیاسپورای لترکیه لباکور لحب خودی درکتن اف براستی روحیت که نو در خسورته و خلقه که لجی ارتحاج اللي خودی درکت نگود اف کیه چیه لحتا یجی خودی درکت لچی لمرشه جی لسانسوره جی وقت وظیفه انسانی دیتن هر کسی اف گلک کاری کی باش بو لچاوا که دولت ترکیه سه روزا لصحت نبو و وقت الفوتبول دبیجن ده هوف سایتد ما دوی شده دوی ام کرجل خواه گرن راسته ما قالك تشتي باشكر ما خبات كرن لدوي ام كرجل خفقرن ودوي اف ارتحجا جبو ما جيب بميلادك كامل خفقر ام دي حالي دنن چه سياسي چه جواكي چه پیوندين كرداد ناوا خود نتوي ملي انساني اف دمو دزگهن كردام چه حالي دنن ام جبو ملت خو جواتا خو و جبو دوزا خو ام چه قاصد ناف مسئله دنن ام وظیفه خو بجيتينن اوانا گشي دبيج مر دست بك قالك سباس بالضغط از برز بايرام بيرسن از با تكم مشكلات كي دركات برز بايرام دركات مشكلات التكتيكية هي جيبوا ولا دخلت ديسا ترى بيرسن يعني اتاكو برز بايرامات بين روجي دما بوريدا هم داخله که هفش پیشش کرد. هنکی بالا بکشان نمی داخلی دا مثلا گلک رخصین هبو پارتی هبو رخصین پارتی کردستانی هبو گلو تذکری کرتی بحثا قالا بی که آرمانجا وچی بو داخلی هفش کیجان گلک رخصین هبو آمتلابی کیتلابی چوباتلابی بکرتی قالا بی که کرامه خواه. بله در روزا دوام یا ارتحاج ده نها ام وقت پاکو پسکه و تدکات تفگر وقت سه پارتی و رخصنین باکوری کردستانی اوای ساله که زیده تیز نابینا مده هفکاریه که ام خبات نادکن به هفدره و وقت بشک جوه خباته ام روزا دوام یا ارتحاج ام جویان و مگو کام کاری چی بکن ما بانگی حق پاره پدکه پارتی دموکراتی کرد و پارتی دموکراتا کردستان باکور او که سرتاش بجاخ ما بانگی وان کرد ما ام آنا وانا ام بحفدور هنده خباتی روزانه جار نادکن ما با وان کرد ما گو ورن ام بحفدور بجفن که گلو ام دکارن چه بکن جبو ویعت هجه ام دکارن بحفدور چه گاوا باویجن حوالی حق پاره گوتن خباتی ما بخواد تایبت هیه ام ناین ام خباتی خوب مشینن حوالين پدکه واکوری که سرتاج بوجاخی گونها ام نحاضرن بکن ناوی خباتی حوالين پدکه پارتی دموکراتی کردش داخلی و هاتن لی پاش دوام نکردن یعنی اوجی قای کاشبر چو نکاربند او بکرن ام سه عالی تنمان پاک پسکه و تدکه تفگر ما خباتا خود دست بکر یک سر ما حیاتک چکر حیاتا ما چو تماما جه ارتحج لی چه بونن لعنتابه إصلاحية ماراج چند ناوچه لسمسوره لحطای لوادرنا ام سه چار روزه حوالی مال دیار بکر حیات اما گشگریا بکسین مقدور پیوین به دزگاه سویل اوی که آلیکاریه دکن بوان پیوین به دزگاه اندازیاری مهندسیه و او دزگاه اکلوه داره خباته دکن بوان پیوین مقدورا رو پیوین من راپورک جیده راپورک تیر و تجمع آماده که روش چیه چه بویه چه نبویه کی هاتنه کی نهاتنه مال سروی راپورک آماده کرد و دوی راپورا خوده ما هم روشا هایی وینه ویکشاند ما نویسی هم ما تثبیت خواه کرن که مسئله چیه چاوا بویه چه دبه و همجی ما پیشنیاری خواه آنین دوی راپوره ده ما به کرمانجی به کردیا کرمانجی و به ترکی و به انگلیسی ما اف راپورا خوش رای گشتیر بلاف کرد مشگلک دزگاه رشاندن و گلک آجی سپاسیا مکرم که به وقت خباتک باش کردی پاشه
ام وک پاک پسکه و تدکا تفگر لچار گنده اصلاحیه ما آلیکاری برج مخدورار یک سرد ارتجد مخدوری دیبن ام خو پارتی آزادیا کردستان جی جشش شبات حتی ایرو ما لگل تدکا تفگر حوال تفگره ما کامپان یک تایبت جدا ما دست بکر بو جنه سدو پنجی عائله مخدور ارتجر ما آلیکاری گیهاندنوان آلیکاری چنن خیرخواز جمره دشینن ام جی ددن مخدورا yani em bunu vek pireke nabênavande birastî jî çi aliyê xwarinê de çi aliyê bettaniya de çi aliyê dermanê evê şîrê zaroka ihtiyacê zarok û jinak cil û berk tiştên zivistanê de wiyarî de nehsud û pêncî ailê re me wek pak û tedeka tevger jî me alîkarî gihandiye xelk evê mexdûra û niha jî ew berdewam xebata me wek pak peseke û tedeka tevger jî biryar girt ku em ê rojên pêş de li ew ciyên Semsûrê, Mereşê, Entabê hetayê cê ku bi rastî jî ihtiyacek zêde hebe ku em karibin ew bikin li gor qaweta xwe û alîkariya ji mer hatiye em ê herin xwe bigerin mexdûra. Belê gelek spas biraz bayram dîsahat ez dixwazim îra bipirsim biraz bayram bawer dikim pirsgirêk tektikê tune ne? Ne nuha problem tune sanki. Tamam. Pirsgirêk te ev bû ji xwe biraz sefa baskı tere pirsim yani Li ev hejda gelek kes, gelek rekası, gelek organizasyonu sivil Kurdistan'ı, gelek yer hevda ku alikari bükün kırıncı. Li alikari da hangi kemasi gel utule bu. Mesela kemasi çiye? Bele khiret hebu, alikari hebu. Ketlik alikari bükün. La kurda da işte çekmiş. Bejin mesela efendim bak barzanici alikari kır. Hunci alikari kırın ya vekif Parti ve mesela Parti Sosyalist Kurdistan Parku edin. Kebase bu mesela en bu kadar bejim yani demek ki diaspora eski kesi persi deveji eskera alikari bakım. Kanlar nişan. Lan nişanaki neteyi tüne. Muradı gotun. Yani bir de müdin ne dikkat etmersin dedim. Yani lan nişanaki neteyi dikkatim. Eskiya partiye bir şeyim. Eskiya yani bir şeyim. En bana bakışan. Tişeki Balkeş bu. Bele alikariya ve kettik alikariya ki le kemasi çu bu. Tüdükari kala kemasi ki basa ereni uleyin ki derhaka alikariya da. Ve çıvı be yani belki bela ders ki be yani. Gerek o zani çiye ya ki je mesele me tura avda baskır ev sistema heyi tenê em bêjin dezgehê dewletê ferj nekiriye, tune nekiriye. Yani emî dengê civatê biriye, tu zanî qayma bitine ser şaredaran. Derheqê partiyan da dozê girtinê hatine vekirin. Ê ku devê xwe vedike, dengê xwe bilindkê wan dikin ondur. Çapemenî nikarê rexne bike. Yani enerjî, dinamîzma civatê fetisan diye ev sistem. Yani îro bêle dema ardhejê de berya ardhejê ev 4-5 salê ku em nikarin biroyê xwe derkevin qadê em nikarin dengê xwe bilinkin hûn zanin yani tenê em bêjin dawê girtinê natine vekirin biroyê me êdî midaxelê biroyê me dikin normalde Türkiye'de divê tu partiyek polîs nikar be midaxele bike tên biroyê me em bêjin êrîş dikin mesela Alay Kurdistanê dijivînin kompütörü me dijivî dest didin serwan materyalê me kom dikin yani naylin partiyên Kurd rêxistinê sivîl dengê bilind dikin yani bi gotinekê din ev sistema heya 4-5 salê dawî bi taybetî jî piştê 2015 ku dest pê kir yani li Kurdistanê da rewşekê awarte heye berdewam e zaxtên mezin hene li ser civata Kurd yani dengê partiyên Kurdiyê jî hate birîn û dengê civatê jî hatiye birîn. Yani dengê dezgê sivîl jî hatiye birîn. Mesela numune bêjim derheqê serokê Baroya Diyarbekirê dawe vedbe, derheqê serokê em bêjin bizîşkan dawe vedbe, derheqê serokê oda taciran dawe vedbe. Yani eger
دولت بيلي وجوات خو بخو اورجانيزه بك تمام يعني بقناعتها من وايشا اساسا ايش بارتيين سياسيين مثلا علي كاري ايش وقفانه ايش امبيجن كوملانه ايش ريخستنه سفيلن تبي بي كيجي جارجي مثلا بون دياربكر بيجم دياربكر پر بامبيجن هلوستك سركفتي كان روجي اول جواتا سفيل كومرغان سفيل پشگیری که مازن ارگانیزه کردن و بون سبب کو خلق به خسارتی که هندک به مسئله درباز که یعنی رستوران خو بکرن هتل خو بکرن ام بیژن سالن دعوت بکرن امی فابریکه خو بکرن جو خلق لور بستره خوارنا بلاش بلا کرن امی امکانات خو سفر بکرن و نوهاجی مثلا با دیاربکر بیجم اجبر کو دیاربکر دا دامارا حرکت اسبیل خورته Diyarbakır tane pişkiriya halkı Diyarbakır ne kır yani dezgen Diyarbakır pişkiriya Adıyaman eji kırın hatta Maraş eji kırın Malatya eji kırın u mesela em belki keki Mustafa Baskır roja çağıran emril kade bun heyetek çekir heyetek müşterek se parti emril Adıyaman bun melur her tış çabe xodi em nava ve caneme da bun yani hin vata emlur bun هزاران انسان بنده خلاص کرنه بون و هزار انسان جبو کو دولت وقت دا مداخله نکرد بنوان انقاذان دا جان خودان وقت هم آدیامان بون تبی کو نانمان هات بون مثلا به صدان هزاران گون هینا خارجی نشبون هینا یکی دست خواه لقابلین گوندا نخست بون یعنی به هزاران انسان دوی شرط و مرج خراب دا و دوی سرمایه و کوچیان دا برفی که مزن هبون بنه برفش سرمایه جیان خوندا کرد مثلا او تابلویا کو ما حطای دادی جان عمري خدا جبیر ناکم yani دشبیان او روشا حلب کو او 4-5 سال بری وقتا دولتا اساد به تیاران هورو پروز کربون کاول کربون yani وقت باجاری کو شرک مزن درکوی شرک قطعامی که مزن درکوی yani لور insan روشه که مارو نمانه داون yani اصلاحیه و صابون پازارجه و صابون گلباشی و صابون ماراش و صابون او باجاری کو امشون قرقهان و صابون yani او هرم روجا چاران املور بون yani وقت تبی کو امکانه ما که من تبی کو رخصه ما ضعیفن تبی کو گلیک اصلا کنه ام قاده دابون اما الجار رید بیجم ام مثلا ادهجه قوتا دزگین سیویل و پارتیاجی درباست که ام مثلا دولتی yani barek grane devlet karın bine bari derkevin ev teknolojiye ku müdahale bkin devleti mesela ejwarat şey bejim de 1975 da vata lije deprem çi bu paşezi salik du sal vane deprem çi bu belku duan zamanında khani ekbun yani gundan bi kevran hatun şekrin tu beru embece qadum tkarbu müdahale bki ve gave embece dezgeme تبدر هبون امبیشن درگی ماموستان هبون وان دهاتن به قوت آخه به هز آخه انسانان بنه که انقاذان در تخستن فقط آن اوساننه یعنی بیناه دقات بیسقات کپچات هوجی اب ایشه را کرنه انقاذان ایشه که تکنیکه ایشه اوسا بله تو کپچه بخوادی بینه را که تو کاری انسانی کو گانین زندینه جی تو بی سبب مرنوان یعنی جبوه که سینور مداخله دزگین سیویل و پارتیاجی حتی جیه که دوان مثلا دا دولت جبوبی افاد شد جبوبی قزل ها شد به امبیجن ولایت دنان داره خسنین خیر خوازی شد بن لیجارجی از کارم دو عالیت به مسئله بیجم پارتیه می یعنی ام بیجی پارتیا پسکی و پاکوت گرجی ام چون مالاتیجی و ما راپوری که ریکو پیکجی بلاکر قناعت من به آوای من فوترافا ادهجی خسارت ادهجی نشان رای گشتی دا و چند روز بره من اوی کر انگلیسی و ابانا که دریم کاربن بگیشن ام خاطر جوارا پار بکن و سرویجیش خود سروی راپورا من امو BDP و پارتی دن هاتن با هف من ام بجن داخویانه که دا 15 خستن کو اوجی گاوی که باش بون لی یعنی اویا تابی درسی که بومه دوی ناله دزگین خیرخوازی چه ببینش بوا مثلا ابجی که ایلهامی با آوایک ام بیجن چوا بیجن به دولت بونیه بگره دایه با آوایک امکانات هم بگره دایه روشا سیاسی بگره دایه یعنی جیه که تو نکار بی
راست پارتیا خو رخصتم کی تو بچی ناوا گل تو چوان ام بجن دزگی سیویل و دزگی خیرخوازه آباب کی یعنی بقناعت من مثلا قیوم نبانا ام بجن شهرداری HDP tabii ki ama nacibin ji evlu seri bana serkari xo bana belki karesat xasarawi afqasamaz ne bana yani devleti Asteng peşya şaredar CHP ve evedran bekrana belki ev hasara cani ve embejin mali afqasamaz ne bana jbar ve yeki ev ve tablet ve em bibinin lejarji em keyfaşın yani ez boy Diyarbakır dibêjim û bi giştî ji bo gelê Kurd dibêjim divê zamanê teng da divê qonağê teng da emîr xwedî mağduran derketin herkes gor imkanatê xwe mesela li Diyarbakır bi hezaran gundan her gundek kamyonek em bêjin lehêf û balîf û doşek yan jî em bêjin birinci buğda bulgur top kirine şiyandine Adıyamanê şiyan de bajarê din yani Ağrı'da usabû Wanêda usabû havalê me ki deri ev havalê me dibêjim ama dezgê din jî wisa dikin yani em bêjin baro dikin odê dikin odê bazirgana wê îşî dikin lê ev îş car zî dibêjim barekê giran e ku dewlet xelq serê xwe nikarê binî derkevê divê dewlet rêk û pêk bibe heta nêlê ku bê wê qonağê yani nêlê ku karesatekî wisa mezin bibe ku em bêjin piştê wî însan ew bi em bêjin fedekariyê mezin mecbûr bibin müdahale bikin yani mesela ad hejê aliyekî wî ve tabî belkî aliyê xwezayiyê lê ez bi qenaata min bi emî awayî ve meselekê siyasî ye bi encamê xwe bi em bêjin pêvajoya xwe bi xesaretê xwe dawî emî encama siyaseta heya li Tirkiyeyê divê boy ku em van karesatan dubare nebin em li ser siyasetê hûr bibin em nêlin ku net meseleyên rastexîn civakî Kurd mesela Kurd mesela demokrasiyê dibin siya van ad hejê da piştgû bike yani bir de jî bîrkirin yan jî bir de texîrkirin ku ana dixwazin helbijartin jî texîrkin em nêlin mesela Kurd e mesela nebûna demokrasiyê mesele nebûna şeffafiyê mesele nebûna dezgên ku bikaribin dewletê û em bêjin bütçe û em bêjin vergiyan ew bikin yani bişopînin Tirkî dibêjin yani erê bişopînin çavderî bikin ew weta hebin mesela nayê qonağê ama car jî divê em ji vîya ders daxin em bêjin eger meselê wisa dubare bibin boy ku em bikaribin lezgînî müdahale bikin daha organizelî müdahale bikin Gerek spas yani gelek teşekkür keşk olsun. Tebirabı Hazar Nesil Hafiyek Erdeja Bingol tebirabı az vur bu megavi pişti ve haftu pey bu vare hafta bu hafiyet ta rekhiseri kuda akasta khutun vuru ku edzan akasta khutun hafiyet ta haftu peyza lware alikari rekhiseri kurdan halaki bu kurt bu ziyade uncu dizalı le icar halaki bu ziyade yani her bu ziyade le icar devlet nakhwaze devlet müdahale kır devlet yani meddi ku devlet nakhwaze tişteki alikari beji ve khairkhwazi beji alternatif nakhwaze yani al leyni alternatif nakhwaze meviyan yani ve elhecede yani mesela tu tişteki insani dike humanisti dike tutere mesela seni bu kavlanda kesin bu kavlu valla dedikini derdevan bir neva dermandıkin laheyri diyor la tindeki yani alternatif nakhwaze lüzür te aklı mervan ku yani ad devlete ahir abkhir jbekhe nakhwaze kesi yani tişteki hoş bike Ali Dinlacı ev devleti biyani Ali Karikır ve bana hükümet başına Kürdistan'ı Ali Karikır Roya Yekebin bir avunuz dizanın Ali Karikır le devlet Türkiye ve hem bu devleti biyanlarla spasiya koya teşekkür et bahsa hükümet Kürdistan'ı nekir
و کردی جی باسا وان لکر یعنی اف دولت بیاری به زبان وان باسا وان کرد بله درد yani derد devleti çi bu yani evka düşmanati evka dijasperesti ya meru roya yani merihe tutari ev miryat ev ben kavalan dediğini tutari mesela ev nakhoşe sarmaya nizam çe tutari tukari bu kuat ha dest bile valla ev lavesen lavece ev kaz düşmanati rasti hele kes ben de ne diyorum چیه یعنی چه ما گلو اف دشمن تیش کته یعنی دما کو من بجه وقت بازار هات علی کاری کرد نه یعنی ben de kesi de bu ku vera spas bükün ben de kesi de bu ku bahsavi bükün na ev ne diyatıyla bu le eğer kutu kesi kutu ali kari kriye tu spasarya vardı ki spasarya hükümeta Kürdistan ki ka embre hev bun matı nave bırakır na bir şey spasarya bırakır lakin kesedin radıkın yani devleti bir yere spasar iskin. Sana bir şey gel o. Az ki Mustafa'ya depersin. بله نها قاضي ما قلت هجار الولايات كي ارتهاش هبه زمين ارتهاش هبه كو وقت تكنيكي هركز دبين يمروفي دكوشن ارتهاش او سيستما كل هم بري ارتهاش آواهی آوا ناکن بینای خراب دبین مروی دکوچه و جورجی ده بر پرسیاریا اساسی وقت ما گفت او دولتای که لگور ارتهجه آواهی و باجار آوا ناکو کنترل ناکه نها ده آلیکاریاجی ده او ارتهج یعنی بحث دکن بلکی دبیجن وقت ست بمبه اتمی لویدره کتبه نهال درک ونیده به آلیکاریا ما آلیکاریا دزگاه سویل و خلقه حتی راده که ام دکارن ایشا خواه برینا خواه پچکی درمان بکن و مکرجی لی اویشه دولتای حتی ایشه که ناو دولتیه دوان وی راسیه وینن او نه معنی که یعنی امیش دولتا ترکیه نخوازن امی بخوازن حق ما هیه yani gelek ez be yawa dagir kern û zaten na em ê bixwazin çawa ku em dibêjin ev dewleta ku hebûna milletê Kurd înkar û asîminasyonê îmha va 100 sal dimeşîne lê dîsa em dibêjin perwerda zimanê Kurdî û nasnama hebûna Kurda divê de anayasaya qanûna bingehîn cî bisîn ev mafê me ye em ê ji vê dewletê em ê daxwaz bikin û divê bike mesela erdhejê jî de ev dewleta divê wazifa xwe bînin jî دوی خلق ما دوی واری جیده دمو دزگاه سویل و سیاسی دسته خود بدن هف لهمبری و بیغمی و احمالی و به اصولی به سروبری کنترولی و براستی جی حتی راده که یعنی ایدی دیگه جوه نقطه که و قصد دید هبه که هم دک چتاده سیاست اکهیه دوی لهمبری و ام دنگی خوب بلند بکن ام بیوشه هون نکارن ویل ما بکن و دوی هون وظیفه خوب جیبینن اف جی دوی وک هلوسته سیاسی ام جوی دولتی بخوازن وای سرو کمار وی دولتی ایرو اعتراف کرد یعنی گو ما نکاری بو اف اعترافا جالی کی و اساس خو گاوا د حکومت هرما کردستان و دزگاه خیرخوازی برزانی روز اول ده هاتن آلیکاری کردن ل اف دولتا وزیر وانی خارجی در و گاوا که بحثا آلیکارا که بحثا کردا و بحثا حکومت هرما کردستان ناکه اوجی هشمندیه که و دجایتیه که و حتی راده که به تحملیه که لنبری کردا ددش مخابن اوانا گش لبر چعوانن لی هلبته که ام وانا دبینن لرگل ویجی امی بانگی نتوی یک بوی بکن بانگی کنسیا اوروپا بکن دولت جهانی بکن کدوی واریده دوی لگل دولت ترکیه هین برنامه کره کوپیک بکن دولت ترکیه جی واتشنا پاشکه نکو اعمال نکه یعنی اومی بانگی دولت جی بکن به مخالفت آخو و به دستلات آخو همو پارتین دولت ترکیه دوی واریده مجبورن که وی برینه درمان بکن و چاره یک اساسی جویری شروینن اول دوی هم وی مسئله زلال بکن نها نقطه دی آگ گرینک ایران بدن پیش
لباکوری کردستان و او ارتش زیده تلوی داره چه بویه ارتش دوی جاره کدی جمجی رو به هجاندنا هندک قبول و سیاست و تثبیت و هلوستن حتی ایرو دوی ام ویجی جاره که امجی بهجن دوی امجی بهجن و حتی که ام نهجن ام هوایه که دیل خو و نگرن راستیا خو نبینن اما قالك تراجدي و فلاكت في رنگيده مخابن امجي وظيفين خوي اساسي نكارم بجيبينن ما مثلا عرض هجد ام بانگي هر كسي دكن و دوي كي كار بدس بده مقدوره دوي اموار علي بوجن كام دست خو بدن هف مالي كاريه بكن ما 15 ريخستن و بارتيان سياسي ين تركيا و كردستاني يعني هذا بودة بفاق تركيا دبينن اوجي تيده ام بارتيان كرداجي مداخيان يكدا ما جو ورنج بو درمان كرنا برينن ارتحاجي ام دست بدن هف كي دفي واري دقاوي باوجي دفي ام دست خوا دريجي هف بكن دريجي وان بكن دفرده دفي ام نخن وي اوي وي ونشاوا دارن بفلانك بهذا بيرج بو فيشي هنا كردين ما مخابن تشتواد بين اف غلطه اف جبو ارتحاجي ده هلوستك و ام دفي بهر كسي رئي قارب دفي واري ده هلوستك نشان بدن دفي ام ويا وك نشان هندك تشتن سياسي اوي دي بفي هاوي برای نکشین جیندی جبو گله خوا نها لآمد 84 ریخستن سیاسی دزگاه سیویل ببورن هنن ناو پلاتفورم چکن پلاتفورم پاراستون و پشگریه یا باجار آمده خوات گلک باش دکن ریکو پیک دکن یعنی ایده ناواویده به صدان نیرین جدا هنن اگ فکر وانی سیاسی او يعني باشا امي فيجن ولا افتشتو امي بوار مرحبا ندنا امي سباسيا وان بكن كي جبو في مسألة ده كي قاوا تم سباسيا وان بكن شو بارتيان سياسي دفي واري ده كار كربن دفي ام سباسيا وان بكن بمعنى ليه تشتك هي كو في ارتجاجي درخص هولي كو مسألة عرض ياخد الولات ياخد ندس لات به مخابن دبويرن في هاوي اف تراجدينا اف فلاكتنا دي قتليام وديتي هر بي خودي جبنيله رياوي اوكو ام بكاربن ولاتي خو اولي هزا خو بكن يك پاشجي ام بكاربن ريا خو اداره كرن خرتر بكن يا جالك سباس يعني ديسا مديكو ديسا بالهجر تشاكو تاغو تاغ الهجيا اگر كو انت بكن الهجيا سياستي هجيا ev tiştê rastî û çewtî hêjiya me dît ku dîsa heta ku welatê wek welatê me hebû rêxistin neyên bahev yekîtiya xwe çêndeke ti çareserî nabe me dîsa dît yani partî here wê bibe wê dibe jî lê ji bo tiştekî de tevî ji bo pirsgirêkî de erdhej pirsgirêk de tevî bû yani ji bo herkesî bû جبو لا فلان كذب جبو هركز من قبلاندم ما دولة من نظام بشارة فرق جندي هر هركز جبو تشكي نتوي لبشارة سريجي على كاريجي دريد نتوي بدي صديقو بأتهجي بدي حتى كو نابشارة كمل نتوي نبى كاري Rekatörün Kurdistan hemiyon başnameşe le yani bir insafa devlete dair karar dibine. Gelo eğer ku huncu eredi beji ku ez bu her gün eredi beji şu hakirat evci evet. Jibo yektiye ev yekti kalbastıkın navnişara yektiye. Aslında şeye gelo çuma mesela eğer kezgâ pırtıkım hana ketibecin ya ev kari siyasiye. Beli kari siyasiye le be vici nabe. Yani eğer hatta ku yekiti çelebe ev ne karı tişteki bükün yani. Ne karı tişteki netevi şey bükün. Aslında şeye geliyor. Mesela hun ve bu çıkat reksin hatın baherci bu erdeci tişteki başı. Çuma nadomine. Çuma yani çuma berdevam nabe. Yani aslında şeye.
از biraz bayramla bipirsin. Yani aslında çiye yani eğer bu vurum gelek karam ya herkes dipirse dibe ku dubara dibe le çi dibe bile be dubara be ciddi sen dipirsin. Ertejide disa di eğer ku hatta ku ev rablisene ku netevi ne be nabe jiboyun pirsi kerem ke. Keke ilhami yani va mesela jî bi qenaata min çend aliyewî hene yek jê mesela gavetine jî min got ev rewşa 4-5 salî nebana yani rewşa awarte nebana mesela ev dezgê sivîl ev şaredar serê xwe dikaribûn bar û encamê xirabî xesaretê sivik bikin mesela îro şaredarek mebêjin derbas mebin gelek imkanatê wan hene yani em bêjin şaredarek wekî Diyarbekir wek Riha em bêjin Wan wexta destê Kurdan dabin yani Kurd wan îdare bikin imkanatê pir mezin hene dikarin gelek derdên milletê re bibin derman yani em bêjin di meselê wisa da bazin alîkariya milletê bikin û eger bala we bikişîne mesela niha Maraşê da Xetayê da gelek bajaran da tevî ku dewlet asteng derdixin şaredariya İstanbul û Ankara bo ku destê CHP dane gelek karê mezin dikin hezaran kadro dişeynin alîkariyê ji bo perwerdeyê ji bo starebûnê ji bo xwarinê heta mesela ji bo em bêjin rêw dirban vekirina rêw dirban ji bo rakirina kavilan yani ev ya tiştê hindik nine îro ew şaredarê ku destê Kurdan dabûn yani mesela eger qayîm natane ser wan dikarbûn gelek baş sivik bikin yani yek jî ew adı wan bi min rêxistina Kurd ya yani ame eger em behsa derê HDP bikin em bixwe zayîfin ez bixwe la şert nine ku em bêjin yek navçeyê jî hebe mesela dûsê dezgeh jî dikarbûn vê eger dezgeh xurt hebin dûsê dezgeh jî dikarin va îşa bikin yani mesela car jî nimune dibêjim yani şaredariya Ankara'ya qasê dewletekê biçûk dikarê divan mesela da rol bilêze şaredariya İstanbul qasê dewletekê mezin dikarê rol bilêze îro şaredariya Diyarbekir eger destê Kurdan dabe yani ew imkanatê wî merivî ku pêk bikarbîne dikarê xizmetê mezin bike yani ji bo vê yekê ev atmosfera siyasî problemekê mezin hede wî dixwazim bêjim adı wan ev meselê me yekîtî û hêzbûnî meselê me îro ninin meselê me ku heta sibê safî bibinin lê car jî yani ez jî duwê qenaatê da me mesela ji bo karên xêrxwaziyê ji bo karên civakî ji bo em bêjin karên kulturî mesela tiştek bêjim ana belkî rojeva wexta me hebana me ser wan qise bikirana heta 10 sal berê bi dehan rêxistinê me ciwan û çandî hebûn ku xizmetê mezin dikirin wek dibistanan kar dikirin dewletê ewan em mîtune kir yani eger dewlet bêlê ew dezgê me niha ser piyan bana em dikaribûn bi hezaran ciwan seferber bikin hezaran jin seferber bikin ji bo em bêjin karê sat û tofanê xezebên wisa eger dewlet bêlê û em henî pêşiya xwe bibînin em dikarin çêkin ana mesela destê me de waqif hene ji bo van tiştan mesela Kürt qav heye teksav heye çend waqfê din hene lê ji bo ku dewletê wisa darbê mezin em bêjin li me xist ku ew dezgê me jî em nikarin ji wan îstîfade bikin yani ew hêza me nevaye yani ew dezgê me hene esasen ser kaxiz heta fîliyatê da jî hene mesela Kürt qav gorê xwe henî kar dike dezgehê me heye teksav gelek alîkarî bir Malatiyê Diyarbekir da belav kir lê eger em hêz bin û em bêjin ev rewşa îro henî bigewre em dikarin bi van dezgan hîn karê mezintir bikin yani ev mesela yekîtiye meselekê dûr û dirêje ez dixwazim ew bêjim wisa gelek faktorê wî hene û gelek mesele jî bi hevek rêdayîne yani eger em xurt bin wê yekîtiya me jî xurt be can em behs dikin wata em zayîfin yekîtiyê me jî zayîfin kekî îlamî mesele hêzbûniyê yani wata em xurt bûn partiyekê me dikaribûn heftê û heftan da şaredariya Diyarbekir bisîne serê xwe dikarbûn bisîne karbûn şaredariya Agiriyê bisîne serê xwe bisîne yani ama îro em tev jî nikarin em ji hêza me boy ku bela bûye yan jî divê 20 salê dawî da ji bo ku zemîna siyasetê bi awayekê din
شکل گرت و گوری ایرو امکاناتی ما پرتنگ بون قادا خباتی پرتنگ بون مثلا جوره تشتک بیجم 2015 دا وقتا ما پسکی پاکی آوا کرد او اقلیم مساعد بون اگر او اقلیم دوام کرانه ایرو اف پارتی ما ام بیجن پسکی و پاک ام دکاربون با آوای که دون مداخله سیاستی و مسئله جواکی بکن ما پارتی آوا کرد روژا دنه دوزه گرتنه دست بکرن و جوی روژی حتی ایرو شرکی اصان ام بیجن به پرواد ماشینه کو یعنی همه مایه کو ام نفس دستینن یعنی دوی امر به راسی زانمن یعنی همه مایه کو اما مثلا درو دیگرن یعنی نایلن نسالک بری در روزان مبرن کرن بنچاب یعنی به اوکال به تهمتین PKK بونیه یعنی افدودی کوات گرتن على قوي ديمقراطيه على قوي ما في مروان حقوقنا دولتي چه افتين آل كردستان دبن چه على قوي حقوق قانون تركيا تو برزاني وقت حسابات توي تيني فوتوغراف بيرا دكشيني تو تشي $10 مليون بيرا بازرگاني امضات كي وقت حساباتنا تو دي دياربكر بارتي كردستاني داوجي سر بروان آل وانو امبيجم كمبيوتر وانو امي arşiv olan desti ser. Yani rewşi normal ne ku em bahsat işte normal jikun. Ama evnay ve mane ku em yani kadara xoy kabul bikin em tet koşun em berxodidin her şartı granda yani şartın vazda ilon edaji zindanın Diyarbakır daji u iro ku rewşa Kurdistan'ı çencaram goti ejar did bejim. Pır aliyan rewşa duanzı ilon eji xiraptır yani. Yani ez bu her du pevajoyan jiya mezanım. Ez bu vizi usarowşe ki normal ne kumarı bahsat işte normal ki le ev devran jiyo bigure tu hez yani tu iktidar hatta nikarin hükme xo bmeşinin u nu haji ev iktidar bine ve enkaz edama beriya halkı ev bine enkaz edama u eme bebinin pişte embejin ve pevajoy ve Türkiye siyaset çavan şekil bigire. Gelmek spas yani Rasti çabuk tego yani devletçi bir enkaz ama işte maya yani ev yani eşkareli evci bu benjevendi akı böyle siyaset akı demişti. Le evci bu benjevendi akı tabi evci karaka bakın. Le lever le emsal bir bisekil lever yani kavasiçe emsal bir bakın jufa hunda kaçtıkın. Ben hep pekise yani derdimi en bu kadar kardeşim bakın. به کسی که هرکس یعنی دست خودی هست اگر که در ما خودی امن یعنی امن کار اگر که امن کار در ما بکن در که کس یعنی کسی کار اوجی گریدای یکیه دیسا دری یکیه برابر یعنی به دری یکیه که تشک çaresine. Az gelek spaskim ematın davya berlami mukabil az dukhazım yani dukhazım bu saatten گزاری بکن لی ایدی دوامه حتی دویا برنامه از کازم برای مسافر بشم تشکر کازی ببیجی های آن وقتا خواهد داوی کرم که بله از دیسا دوباره دکم از هیوی دکم او ارتجا مجی بهجینه نها وقت پاک ام روژا در کتن حتی رو ام دبیجن لباکر کردستان او پارتی و گروه و ریخستنین برنامه وان سیاست وان نیرین وانی خبات ریخستن نیزی هبو وکهون دوی پارتی جدا چه نکن حیفه لکس دوی ناو یک پارتی دبن البته هم نکار هر کسی بکن یک یه نکار ببین یک برای هفکاری و اتفاقا بکن یه نکار ببین هفکاری بکن بلا دیالوگ دبن یه نکار دیالوگ بکن برای جناتی هم نکن اگر ما 5 سال بره 6 سال بره اوه کو نیزی هفو وکف کارن ناو یک پارتی ده بجون ما هزا خود ناو یک پارتی ده بجوان دا نها ایرو روشامه 5 قاطاش ایرو زیده تر بویا اگر ایرو ام بکاربن هزا خود ای وکفو نیزی هف ناو یک پارتی ده ام خورد پارتی خورد کردستانی آزادی خواز نتوایی دموکرات آوا بکن ده محقق سبیج ایرو چیتر به لی دوی ام تشکیلی بزانه بن جیا نرا شو سپیه کک به صفحه بباره یعنی یک پارتی نشرته یعنی از خوازم چکی بشم نام گابا دی گل ای کار ببین یک بلا ببین یک
نکاربن یک بر هفکاری و اتفاقا بکن نکار هفکاری اتفاقا بکن برا دیالوگ دبن نکار دیالوگشی برا جنواتی هف نکن نها جیا نرشو سپیه اگر ام بس کاربن جبو زمان کردی به جمع ام بین ام بس کاربن جبو آلیکاری ارتحج بین جمع ام بین ام بس بکاربن جبو هنک داخوازن کردا بین ام بین ام کاربن جبو ستاتیو بین ام بین yani her tişt her ihtiyacek li gor xwe hevkariye ku tifaq jê lazim e em ji gişarê divê hazir bin em nebe ya ev û ya ev ez wîr filan nakim ez wîr bêvan nakim ev xelet e divê em bikaribin ji bo milletê xwe ji bo xweşkirina bajarê xwe ji bo rakirina zibilî ji bo tiştên tebîî bajarekî ji bo karasatek li bajarekî ji bo ev karasata dewletê îro xurt dike a fuhûş û a narkotîkê ew ê îro dewlet li Bakurê Kurdistanê planlî veya xurt dike ji bo hemberî wê jî bi em karibin hevkariya bi dor û berek fireh bikin yanî em bikaribin di jiyanê de çi pêwîstiyê milletê me hebin bi her kesî re li gor wê em gava bavîn lê esasê meselê ev e tifaqek neteweyî Kurdistanî demokratîk li ser prensîbê demokratîk lazim e îro jî ji bo daxwazên acîl ê milletê Kurd ê acîl zimanê nasnameyê hebûna milletê me qebûlkirin ji bo wê em gavna bavîn ez bawer dikim dê rewşa me sibêj îro çêtir be û ez spasiya we dikim spasiya temaşevanan dikim û spasiya Kekbayram dikim gelek spas dîsa spasiya dikim ji bo nêrînên te hêja ez pirsa dawî Birêz Bayram pirsin gotara te dawî heye Birêz Bayram bêje kereke اجی سپاس کم هم جبو برنامه و هم جبو تماشاوانان و هم جبو کیک مصطفی اجی کرتی تشتک بیجم یعنی راستی جیانه هنه جانت بیجن her şerik da خیرک هی مصیبت که مثلا herkes zani ku Tafaka Kurdistan'ı Irak'ı pişti katliama Halepçe çebu em bêjin êrîşa li ser Kobaniyê hestên neteweyî gelek xurt kirin nava Kurdan da referanduma Kurdistanê hestên neteweyî xurt kirin li çarpeşê Kurdistanê ez gor nêrînê xwe tecrübê xwe dibêjim êşên müşterek dibin sebebên helwest û hestên müşterek yani ev adhejî ez tiştê wisa dibînim yani ev kar û barê ku em bi hev radikin ev xwedî li hev derketin ev piştgirî danûsendin hatûçûyîn ev münaqeşe emî dibin sebeb ku em nêzîkê hev bibin em zêde pişta bidin pişta hev em mil bidin milê hev em xwedî li hev derkevin û em fêm dikin ku qedera me bi hev raye û yekê ez jî carekê din spas dikim ez vera spas dikim ji bo beşdarê ve ez bawer dikim carekê din em dîsa tê bihe em dîsa nêrînê wê hêja guhdar dikin gelek spas dikim temaşevan hêja em hatin dawiya bername çawa ku hûn guhdarî kir di mêvarê me hêja mesajê gelek hêja û bakêştan bu kurtî wara goku çare evin ya em biçarenin ya em beşarenin eger ku hûn wala baş guhdarî kir wala dibêjin ki çare emin ne beşarenin em biçarenin çare çi ye ew jî yekîtiya netewî ye bi vê hişmendiyê bi xêrî xweşiyê de bibin heta carekê din ewer baş